ili them shang sasa shaiza hoye hi lombi ki chui we ne Nidi Home Academy 2004 li haupo khai ne hi Dr. Jans Raman kala brivena rana khami vision kala ni na mission khri ba mak thuk mak le naw pi ba ko chon mi se da haupo hi ta lan sampang vai paisa sampang vai da haupo maning sa kha mak le naw mak thuk naw kala mangla rin ni la sa rin ni la cho chang da khlei pi chini khang khui se da hopok high school ne aju ran lumishan mi da hida da whole gangbok pi district li is school na class 12 li top 1 sam ka pang hi rawi bangla ke rawi lukham san la ke ki hi hang khang ai ne school hi aju ji result sam phang la ka I thumai bang ma now oja bing la thala ga ne hot na ye now ra bing la student bing la thala ne hot na pam pam me aji da da ma ya lak khai result sam ka pang hi how ko pok ne da khui school hi bang rana mayur mi kha ba il hak pai khar ka ji mai khya na sam phong ri re ka ji hi I thumai shi sang ne aji shi school hi ba jam da school maning mane kha vision le la ka education hi mi la ka rawi tu hi ka tha da achi wi thought li now ra bing hele rawi tu hi mi la ka tha da kham shunga rin ok thing sak sik la ji hi itu me vision itu me mission ne kala ran la so mi dale school hi mi oja phanga now staw hang phanga da hau phuk ne kara class 8 hi recognition na sam phangai re kala class 9 class 10 recognition sam bhangai class 11 and 12 arts and science la recognition sam bhangai ne jilang da rana so mi da Social Christian College da Nidi Home Academy hiwena ko shok hiwena aphang offshoot jo le yana college la Manipur University li affiliate side da sahaira da jila hang khang ai ne da aj sami ta kle sai ko rahi itum na je program ni felicitation program ne now staw bi wa kala ocha bi wa kam tai la ga na rawi de kham de ochi phong shok atam la sai kala ning shi me tam la ka khui ne ni shi na ai